Ahmet Dembaş bone vekena cihluye Avesta ya ji bo vegera Avesta bu velit emle Ahmet'ine ev ji Avesta ye nuye Avesta kültür esas. İlo de ve bu le veşafana Avesta ku ev 6 sale firdi çaptıke le şampanya sereke ya kurdiye ji ambezi novay ji yok Ahmet Bekir'in وجهني أوسط أبي لعمد زهوت أمين لسرد مسألة هرقي لنمطة أبلا تسيلا قلت وجهك لسرد لنقام ممكن أبيدي يارن جيرجي سخيري بقى جلك سباس ما خيري دبي تعجب أنت؟ جالك خوش شوية جالك يسم دوا دويستن وانتنا دياربكر تنا عمل دقتن في عبد الله شاد درج اسطنبول بعد تشوف درجة بعد İstanbul esas tabi bajarı Kurdaya tzani gavin hatta baja paytaxt kültürü Kurdaya jber Rewşak û Kurdistan têdeye ya her tişt dawiyek wê heye 20 sal zêdetir hatta destpêka Avesta her tim medxwest kerimeyê bingehîn li vir bê lê ne şertê teknolojî ne jî meselên yasayî destur nedida ku em li vir karekî pir vek û pêk bikin heta niha her tim em navendek kültürî دفكرين وما شريخة قالك بليشان دشون هاتم بصالان شون هاتم ديار بكر دردوري محليك دفرك وزنة قريم نبو داوي أفدر قسمت بو كتبرا أري يعني جيكي فونكسيونالة هرتش نبلي مرف جيبكي وجانا كوساتنا مخابل لي داوية بداية الشيك وما تخص أم بكن ما ديتكو أم راحت دكارن نفر كنت سريدة مثلا كتبخانة جبو ما قالكي مهم بو أرشيوا كردي وكتبخانة كحمو برهمن كردي وتشتير سر كردا بزمان إذن عطنا نويساندن تكاربي هم فيزيكي هم جي إلكترونيك تيدا پیدا بكي بو ليكولنران بو نويسكاران بو روجناموانن إنها أو بيكتي از دکارم لور راحتی بیشیم حتی داویا عندما همیش تدبیریم نم دزانن yani enerjiya ve deri baştır litehatı ve gelbiya İstanbul. أجوسا حستكم يعني الليفر الآليك يعني مثلا بري بولما تشتهري مهم أو وزبشم ديار بكر أما جرك ديار بكر بي أفس جيك ونوتشي دبن وطعمة ديار بكر أو خيا إماجة سري من ده فلان على قاب هف تنيا جيه كيفن ما قالك يحاول داكوش جيه كي كيفن أم كاربن تشتكي وسا بكن أو جي نممكن جيه وسا مزن نينن وجيك وهنا جي شنو هاتون وفلان قالكي زحمة داوي دما ما أفديت لبر سورن برجن مروانيان بكافرين أري كافر يعني وكي بنا بلكي قالك شيء نبدلي مرقبن اللي حتى جماعات ما خص ام ميكانيكي فونكسيونال وبدلي خو تشيكن يعني تشتاكو ما تخص كم زياده بقشتي مالفر بيك يعني تقابل دقو هل تشتكي داوية وهيا وداوية هرال جبو أوستا يا اسطنبول بيت بدستيك كن نوجي ارين داوي جيبي يعني داوية دوم نخص تشتكو تقاويت بين انجي جنازه من صبيرو بليون ور مقلك كساف درفتشي هي درفتشي مريض خد شيتكي بدربكي اساس يعني من باور نذكر دمك كرتا أو كسر زوجي دمك بردريش تزاني مخبتين جارنا جي مرف شانس بيجي لهفتي دما سكتم هندرو لهر دري قريان موفر من جي قديت اف درد بي وبراستي جي لها جالك تش نوا هذا ناش قلت كاسيكو نزار جريجي سر وقت ببن جيكي ادي كونسبت ابدا لهركي وقف بلي افكريه لهركي اوستا كولتور عربيه Avesta kültüre ki mekan naviyoyi giştiye Avesta kültüre vakıf nu avabu jxo xabati Avesta çarçıva ve şanxane ki geleki zedetir bun brasi bu naxasım be avakirna vakfı min xwast ew şanxane ez xwazim çawa hatta 3 salî ew dawiya 7 sala bistan çeryeka 7 sala bistu yekê em karibin bigêjin 7 sala bistu doaşî yani wek dezgahên welatê din welatên normal dezgahê me ew sahibin ji ber wê xwest çi pêwîst bê hemû bingehê em jê re çêbikin û welatê me bê li bajarê me bê li dilê welatê me bê
و انجام جیف درکت تشتري دا چه برنامه آوستا هنا هاتنا آوستا دیاربکر او چی تشتري نوب خردی تشتینونه کی زحمت بر سواتا جبر کو اما بیجا تشتک نما مو کو منه کریه داوی سالک دو سالا مثلا بناوی کون خزرومان جو دسپیکی به خزرومان مانگه هبون ژاپن falan بریم demek ama bu aracı peyman درست کر yani profila avesta juru pede az bejim avesta tişeki pür sürpriz bike tişekum tfikirin tişeku bekirin bigişti hatiye kirin juru pede sistematiktir prekupektir و راحتر امکار برخواب بینی این جاوی دا جی گونجا دا هن چالاکی اری امی demek ki tabii ام خوازن بخوندوانی خوره خوندوانی مجه خوندوانی که اکتیفه yani pek ve karar بدن دا خوازه وان چنه چاوانه وقتی که درج پیش حتی امی شی بکن و افدر هر کسی را هر کردی کو باوایی کی خباته کی هر کسی را هر کسی مالک پیوانه مالک پیوین کردی گرک هر کس وقت نالافه ببینه دور دجی تشتاز سینه بیمک آوستا جمع سازی که اونشتی نابگیوی هیه دردودگیوی هیه مکه که هیه هاتنا وی به قایسی کو تگوهی تات و تبیزی یا یتیستی که لنوا باجیر چه بانگو بدی که تو راستی تشتگی کو دو عقل دیتا ببینه خان yani bugüşte insan keyif hoşya xo nişan dedin beri pirseku elbet او pirse geleki hak bu şuma yani hatta kendi İstanbul yani Türkiye devlet bengah ki şarta dugoriye çevke ku karibe berxab bine o sero piştra 3 sal piştra be paşte yav navişin ha لفر بابا كرنا ويجي بس هيدارم أمي بيك بينن جبوكو بيك نه جيزة ده سبب تونه جبوكو بيك وريجي أما بيجي تشتارز سماعتي هر تشت مكيري وأمي بكن شيء. اسمه ها جبو parçayın دنيا كردستان جي دما يعني جفر بيوا آوستا بيكتر جبو parçayın دجي يعني أول ذكري بقناة ذكري بن لويدا مش parçayı dönürgele ki vekirine kitap ama yake notu penç şirko bekes. درکت کتابات دویمین بیرا قدری بو محمد uzun سوئد دشی جانا جلالت علی بدرخان کو ویرو یک رومانی هیت ناس کرن آسیا از شهرن رشید کرد و پشتره اشتا جمانیک فرات موسا انتر همو نویسکاری روجا yani نعطو نویسکاری روجا و بیجن ده نویسکارا بجمره بکیماسی نیوی و جبر همه دسپیکی حتی مزامچند بر همه لور درکتیت بیجی روجلات دروی yani işte ko avesta çند نویسکار روجلاتی تن ناس کرن لور همو شادی هفته هشته tam نزانم رجاوی لور درکت باشور işte ko سورانی تقریبا کما 300 kitap ماورگران diye yani damat لور işte ko luratiye kirin ve mukayese bike farkı bediyet ana lazım tabi her kari ko hatiye kirin mühime li farkı gelek ciddi heye 3 سالی تمام ده چند کتاب حتی نهاتی چاپین داشته هیچ بار بود چند تقريبا باورت كموين نحصدو 6 درباس بكي اساس هن كتابي ما بيجمارنا نورمال هزاري درباس كنها ليش بركم السر ننويسان ديا مثلا كوارم نانويسين نافي كسكسور رزق مهب ودل كتابي سوراني ما تشاب كرين جبو باشور اموان نحسبين توان بحسبيني هزار كسر دكي هدف ما او بكو ام ايصال هزار يكيجي چاپ بکن لگوری رقمی که ام دنویسنن سر به همه بودستانی جی پیامک شانده بود وقتی دن نوا باجیل پشکینیه که پیوست هرج با آستای سازیم دیگه در اشاره داری در دستگاه دن و حلوسته که چاوا یا جی پشکینیه که چاود yani arasam بخل تبشتگیریه ناگرن yani herkes kari خود کی herkes kari خبری کو پیش بکی لجارنا yani مرف لهف راستي مجبوري هفدو بي مثلا لفر مثلا ريو كولاني دا تشتمي بونو آف سرور دا قرتي فلان دور دا و دزگاه اشاره داریه تشتاپي يسكر نمسپاسلاري وان هركس كاري خد كي ام نل بندنكو كس يعني جبركو ام كاري كي كولتري دكن كاري كي كردي دكن حرمت عماش هر فكريره هيا نخاسم رخنين لهم برما ام
rast bibînin çöt bin çawa ev nîşana pirdengiyê ye û yek ji armanca me ye sereke ye ji destpêkê ve di avesta de me xwest hemû rengên Kurdî em lev bicivin em tu cara meselê navxweyê Kurda de nebûne teref wek aliyekî siyasî me dîtina me çi dibê bila bê dîtina me şexsî çi dibê bila bê tu cara me aliyek dernexistiye pêş êdin çîk nekiriye em neketine van me em her tim meselê navxwe de nötr mane rexnên ji min re gelek bêmane jî bên ez vê wek nîşana başiyê dibînim gerek em eger rexneya navxwe nebê bi rexneya derve civakek demokratîze nabe الرجي قبيله yani civak pêşketina civakê qenata min yek aliyê herî giring ew e ku di nav xwe de mekanîzmayê wê hebin meriv karibê çend gotina ji hev re bêşe helbet bêyî hev zêde piçûk bike û bêmane bike û zam çi falan lê fikir bûya wayî nav civakekê de pêş dikeve û ji xwe armanca me ye sereke jî ev e û em ji her tiştî bêhtir rexnên li hember xwe em bi toleransin Diyarbekir her tim ji bo min yani sanî li Sûriyê dema bigerim ez wek li atmosferek li planetek din bim yani ام دبینکو انرژی و داره وصال تجارتیه و جیگه گلک و خوشی بیه جیگه کنسرت هم جبو هم شرکین جدایین کلتوری هم کتابخانه هم جیلین جور وجود دنوال وی کنسرت دانه جیگه گلک خوشی بی دسته تصابه gelek ispas انشالله چند سی سال دم بردوام بگه Êdî piştîme em hêvîdarin karibin piştî xwe jî yanî ku ev derbibê dezge û wek çawa li Ewropî mesela em gelek weşanxane hene em buware peymana çêdikin 100 sal derbas kirine 120 sal derbas kirine ev jî nîşana îstikrarê ye tabii sedemê derve ême û ê welatê din ê milletê din wek hevnînin lê gelek tişt destê me de ye yani divan şarta de jî meriv dikarî gelek tişta bike ku dezgehek bi îstikrar bê ji pêş bikevî جره گدم سرخینه به gelek ispas اوستا ایدی لولید وگری د سی ثانیه خدا جیکنو لو عمل حتی اواکرین کنسپت که گلکی بالکش کو او نیوانی هاتنی جی مدید کو همیان عجبات مکان کنیو ل آمد زیده بو بخیر به جبو آمدی جی جبو کردستانی جی حتی جاره گدم دم باش